arrival of some stuff, just some stuff, not all of it yet. Rice right here. Water over there. We still have snacks and stuff, and we still need still waiting on the fish sauce and noodles and stuff right now. This is just some stuff. Good morning, everybody. Today is the big day. So it's about 4 a.m. right now, and we are going to be handing out supplies today. So here you can see everything here. We had the rice bags pre-packaged into individual 10-kilo sacks. So each sack is about 25 pounds, and we have 125 sacks of rice here. So 125 sacks of rice, and we have water that are going to be distributed. This is a soy sauce right here. Very important when it comes to food, right? Then we have a whole bunch of snacks for the kids here. Biscuits, some noodles. These are just little snacks, you know, for kids. These are noodles here. There's like a shortage of noodles now during this time. Like they can't produce enough for everybody to consume because we don't rely on Thailand anymore. So we're making our own, and everything that's produced locally, they're having a hard time keeping up. So, but that's a good thing, right? Because we're supporting our locals. So we have tuna. We have more snacks here. These are chips for little kids here. There was a request that was made by one of the, not subscribers, but the people that donated to get some feminine hygiene products. So this is especially for one of the people who donated, and we were thinking about this already. So this is a feminine hygiene products here for women, and we are going to have it for them. These are some Cambodian made snacks here. Some more snacks here. Baby bites are little snacks for kids, little babies. This one is mee chiet right here. Mee chiet is a locally made noodle, and yeah, like I said, they're having a hard time keeping up with the demand, which is a good thing. So yeah, so today is a special day that we're gonna deliver all this stuff. This is the easy part here, having everything here, but the work hasn't started yet. The work has to, I have to individually package, you know, for each family, you know, all these stuff, all these things. And I haven't started yet, but I will now. And also with our business, today we're going to take the day off to do some charity work. My wife is awake. She's in the kitchen right now. She's cooking up a storm. And yeah, this is just the beginning. Once I get to the temple, I'll make another video. And I just wanted to thank everybody, everybody that's been donating, everybody that's helping, you know. There's one person that's been working in the shadows, and that person does not like to be mentioned and doesn't want to be on social media. But if it wasn't for him, I wouldn't be doing this social media stuff and all these different fundraising campaigns. But his name is Dion. Thank you so much, Dion. You are a miracle worker. I appreciate you. All right, guys, I'll make another video once I get to the temple. All right. Okay, là dương cao món bao này thì phong thơ. Là cái mơ hào. Này hai ấy, phong á đấy. Hai, cái mình toàn chọc tiền. Toàn chọc này, phải sắc này, phải sắc. Ôi, dập này. Phải sắc ấy. Mấy ngày. Này bao bình bùi. Á đây lâu à. Mình còn dương này anh, làm năng anh. Mà lớn nè, bằng đài lên đài, ngó lên đài nó chạy. Năm nào ấy thì được. Còn on leg. Hello. 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 Papa bạn cao đấy, papa lại bạc lại. Mom mẹ prom cam tu. Camera. Phải hai. Mơ các ba con khơi. This is pink. គឺទៅពេញពូស្អាតណាស់ណា Ôi, thôi cái ta lắm.
nôm tơ kia mẹ này cô anh đi nôm gà ri là keo đằng nôm ấy cream này khang đâu vậy còn nôm tơ kia tràn à nôm tơ kia biết à nôm tơ bơ tranh gì không? Mà nhà bạn làm mình. Họ tại này hình tích chứ ấy không dám mấy ổn. Châm rôm nè phía sặc. Nước trà nó nọ. Nước trà. Quỳnh. Lúa, lộ bia. Trà nó. Thôi bạn. Bọt sầm pừ luôn ấy sẽ cái mấy này bọt ô đôn pừ làm thành nhóm chơi thọ tệ nó tạo Hồn cơn. It's okay. There's a big container truck. Không với it. Không với it. Văn hồn đi. Nó tức. Wow, tức. ở đây giờ tức đạn đi bật vô nó cùng tức đạn nó tới mới xem tình nhầm thay Viên Nam đi. có anh đi lên tàu có có hết tình Tức, ca tức. Nó tức. Chăm vô tất cả mấy hả? Nhầm vô đi tống. luôn bạc mẹ tiết này tật là không Rồi, lên đi. chậm nhầm một Tức này, tức. To. phải được khăn Mày can. Hình này, không bị mồi chết. Rồi, gặp mình rồi. Tức sốc. Lên phải ma. Vâng. Kim mà này. Nấu thân. Thân tốc pin. Bạn. Co. Bạn. Hoàng sa rít. Co. Đường to. Long tôi. Con công ác. Con bò. Tôi Bạn. thích. Con ốc này bò. Chúng mình gần ở đây. Đồ mà mày máy sầm liêng. Em đây sầm liêng sầm đấy. Này dâm niêng. Này dâm niêng.
បាទជំនាញគាត់ ថាឲ្យគាត់មួយទៀតបង ហុំតំណាង បាទសិនបាទ បាទ វត្តវត្តđây តែឲ្យគាត់មួយពីស្លាកស្លាកមួយទៀត กับรอดกับสำราญเลย ហ្នឹងហើយ អីអស់ហើយ มันជួយលើកមានกระดาษដែរ មាន បាទតែ កូនយើងមិន អត់អីទេគាត់មកជួយ នេះ ទៅមកពីណាវិញ នៅវត្តđây អញ្ចឹងយើងដូចមិនបាច់ចូលវត្តទេហ្នឹងហើយ អូគាត់ថា នេះ ចេះប្រយ័ត្នគាត់ទៅវត្ត អញទៅវត្តណា គាត់ចែកគ្រប់ទេ អត់គ្រប់គ្នាក៏ពិបាកដែរគ្រប់គ្នាគាត់ថា តែឡើយគាត់ទៅ គាត់ថាមានទៅគាត់គ្នាទៅគ្នាឲ្យគាត់ទៅ ហ្នឹងហើយ អីទេមិនឲ្យបោចេះខ្លួនឲ្យទៅបណ្ណាបើថាទៅវត្តណាបើថាបើយើងយកចំនួនចែក បង ក៏ថាដែរមករោងណាវិញបងគាត់ថា ក្រាស់ក្រាស់ គាត់ថាមួយឲ្យមួយអត់មួយលោអាសា ទេបងនោះសៅស្រីអូ ចានេះផងណាគេ គាត់ថា ដល់ ទៅ តាមមួយទៀតហើយ នេះ អូគាត់ផ្សេងគ្នា សុកចិត្តទៅអាវត្តនោះ គាត់ផ្សេងគ្នាអូននេះ សន្តិច មានកระดาษនេះ ហ្នឹងហើយ អូនេះ លងរៀងអាចចំនួនពេញ ចឹងហើយអត់ឯណាមីឲ្យជួយគាត់ខំជួយ នេះឲ្យគាត់មកក្រែហើយឬមកខ្វងនោះមក អត់ ខ្វង ឲ្យ នេះមកខ្វងហ្នឹងក៏បានដែរ